زندگی گئی ضائع تم سے یمن ان ایمان تساس زندگی گئی ضائع تم سے یمن ان ایمان تاس تار تردن عالمن سوئی یم وندوی زو جانتاس تار تردن عالمن سوئی یم وندوی زو جانتاس زندگی گئی ضائع تم سے یمن ان ایمان تاس قر مکمل دین حق پروردگارن تین دسات قر مکمل دین حق پروردگارن تین دسات بند سپند باب نبوات کیا چھ اعلی شان تاس بند سپند باب نبوات کیا چھ اعلی شان تاس تارن تردن عالمن سوئی یم وندوی زو جانتاس موجزن اندر تی یکتا شان دستس مولہان موجزن اندر تی یکتا شان دستس مولہان تا قیامت پوشون اخ موجزہ قرآن تاس تا قیامت پوشون اخ موجزہ قرآن تاس تار تردن عالمن سوئی یم وندوی زو جانتاس عقلی ہندین کا غلام بیکلاوی چور پاٹ عقلی ہندین کا غلام بیکلاوی چور پاٹ سین مصرت اچھوٹت پرتا حکم مانتا مسون سین مصرت اچھوٹت پرت حکم مانتا مسون زندگی گئی ضائع تم سے یمن ان ایمان تاس تار تردن عالمن سوئی یم وندوی زو جانتاس صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سندر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق بیش بہا انگنت درود سلام درود رحمت
کائنات کس رہبر کامل جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت ونکن کوئلج باغیور بستی اندر یس بستی ایجوکیٹڈ بستی یم بستی نوجوان دینس کن واریاہ زیادہ شوق و ذوق تھاون اوی یتھ علاقس اندر بار بار دینی پروگرامات گژھان یہ یم کتھ ہز انڈیکیشن یتھ علاقس اندر دینی پروگرامات دینی وطبہ آسہ تت ضمن آسان نوجوانن اندر دینک جذبات واریاہ زیادہ یہ بستی واریاہ زیادہ مبارک بدینز حقدار امی موجوب یت بستی اندر واریاہ تم نوجوان یم ممکن دینس تی واریاہ زیادہ محنت کران اللہ تعالیٰ دین زیادہ زیادہ تمن محنت کرنک توفیق بی تھینک سلامت پروردگار قدمے قدمس پہ کرنک روش پروردگار اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم شامل حال ست یس مسلمان ممکن عالم دنیا سندر حالات تم نش ونکن کہین یمس تم حالات معلوم یس اخبارات اندر نیوزن اندر باقی الیکٹرانک میڈیا